Oh, di luar me obe ya kina Acholi karjel ke West Nile we ko jo apol total karjel ke ura piano jo ame o luong ni West Nile ubiro ke o baka mor me nyama e gin me o luong ni lori ario twalle de ko to nyamo de dong kanyi ario ke kenne. You want me to be the cameraman? What do you want me to say? I am telling you the Diamond province is waiting for you. We are going to crush you and shred you and smash you. We are prepared. We are ready. We are smart. Hey yo, apoio do Duan. Apoio tek. Itini ni. Atia be. Apoio. Hey yo. Apoio beyond supporting Acholi team. Apoio tek. Hey yo. Hey yo. Man ko be dong jemo la nyo kan. Dong wan wati anena ti ni dong ko be ene lao ka chel ki West Nile ena mar to final. Yes. Angin gen ma mingi bena tima technique ikom kacha kom tor ben wan wa be goy. Okay. Ingeo Oh. Lao ke toro. Yeah. Lao di record di kom toro. Rangin toro nge be di lao. Pen yang ngatwal lang ke wuru tungi ote begini. Napu pi wek ke dan kuna jari Ame nyur ni tek ki no binu de lao kanu. Kado pe gola ngwen nudo ko papat. Da di kare ngo lao mar ma ko ke West Nile. O mar ti me bene. An gana tiga kenyo. Ya. Nenu ni kom to mu to kan teni ni. Ya, nenu na kom to mu to ni. Actually kom do chare ram do ka friendly match. Lao Acholi West Nile. Mono jo ashel. Kom do ram diluni do tiu yao ko pe yunge kwa pi kwa nam dung ja. Uti do to ko pajo. Ame lao ka to ko de West Nile. O udino la premier jem gini ke ta. Ana dilo meti ni mo ram me ka o mege tia tuku. Ya o mege kena nuda tuku. Do jo me do ngina machel be de tie. Kanu ni jo do jo na machel. Kono West Nile kena jo ko mo na machel. Ba do jo me rachel la ken me representing. Ame kare ngo lawa ma tuku ke West Nile. Bad twat. Aneno isiti mugena bad twat ikir me reporting mamigi yamo. Ikir me wera pa yama neno. Kamera ma bad. Jo me du ti ma bad. Yeah. Yes. Ana meti ni me de kere. Eto maputya wachero America team reporting kong kita ini timu kere reporting. Oh, actually man kamera ni uluni Jerry kamera pian jali Jerry kena gero kamera original. O timu kina mo uluni ya muto kiachil. Muto kiachil mo ni LCC Farmer. Poino dikir LCC Farmer jo kere LCC TV. Chani ko keto ti radio. O muto kiachila wor ko live. Iya kanu kena meti winyi waye onyoti nene waye tene mono LCC TV onyoti winyi mano LCC radio amuto kiachil eneno uwore ya muto ro me kiachil shawa ni moyo yot logere uno me winya mut me leb luo we adonyi LCC Farmer ngata me akwano abire dan na yara para chonim me chako wiye di rumere tieni aman o di lo me obe ya kina Acholi karjel ke West Nile we ko jo apol total karjel ke ura piano jo ame o luong ni West Nile ubiro ke o baka mor me nyama e gin me o luong ni lori ario twalle de ko to nyamo de dong kanyi ario ke kenne report ya teni mano no gin me o luong ni marungi nyo gina nyama ram jo no biro ke de pong gi fuzario nyo man fighter ario twalle to nyamo tie ko jam Continue. Oh, we ready on giro yo ngale kan ki we ko tie ge ado to wot me de ke nyim Akulung. Ko yini Lakwed TV yo meti neno ni. O ako begina chela mana ka ko nyala pot pa neno. Abina neno tina me West Nile timo. Ule dano me muodu ngunu gina mo luoni marungu nyo boke. Fuzario. Pero balo. Fuzario. Ame jo amelo ko be kompur. Unyo jo amelo ko be kom doke tiu danga meta chwala nyono ko kot piano. O gin jono mir doke ke diegi en na modi. Diegi ke doke ye modi do gino modi ti ko peda balo. Jono kara modi gina mo luoni o boke. Pe balo gire. O poi danga tek twal jo amete wuni Lakwed TV. Wori YouTube ta jo ni Lakwed TV. Tedi yo gino luoni subscribe. Gino do luoni notification bell. Tedi yo. Wuni doi moro ngita ko ni ako ni te se koleko pe dia. Ka ti subscribing. Opo ye tek twal jo amene channel Lakwed TV. Apoyo. Salut. Apoyo maputpi channel mamigi tie tiga merne watch kidano magineno Lakwed TV. Go subscribing channel mamigi. Okay. On TV wadwa unyojo atia neno Lakwed TV no.
kai mi to ngeyu nyo mi to nen no ginna me anatemo o Luo ni Young Emma anatike de YouTube channel mo Luo ni Young Emma comedy yini worite woda ite subscribing ite galing you high ite ndagal wai ite beru ginna me ti agonya ben ngato gala wai chani pe beda bet pego le yo gala ne ja to ko wuri gal wai LCC radio onyo Young Emma comedy opoya tek apoya well man donko walor kere kuno wache ni chwak wa duchu comparative comme la province yeah actually duchu compare eneni wadong kidong team atiele ken ma era ma megwa era la province and memedo kom lokino no o tumo kar ko ni lango province ginna me gin wurti motoro e gin diangeyo gin wuro jwaro pi moro kuni yore peti atir otino gi otiakel ko ni do para boro ripota ko ne otilangu dong toro so otiakel gi ko ni do para boro o jawa se wa kire jo adiere wa meti toro kelitino wano yo gine be gam oponyo matek mende no Lakwed TV eyo manyor kar kitani ankere la ber mu wor kuje torni be go cerga tugu diru ken ber go cerga tugu buru o tugu da ubolo me buru mera nyamu beru tier da gine timere gine dan in English Koripaliji Odinglo Koripaliji Odinglo Koripaliji Odinglo Koripaliji Odinglo